Okay, reka dukomeze rero inkuru ya gatatu muri za nkuru zacu z'uruhererekane. Muraho neza rero bakunzi ba Gapongosho TV, muri iyi nkuru ya gatatu y'uruhererekane turagaruka ku ngingo ikomeye cyane, umutekano w'amakonti yacu ya Pi, uburyo bushyashya bwo kwimura Pi kuri mainnet ndetse no gufungura wallet. Pi Network rero yakomeje gukora impinduka zikomeye muri iyi minsi ijana ya mbere ya Open Network. Reka rero tubisesengure ubundi umenye igisubizo Pi Network yaba yaguhaye ku bantu cyane cyane abantu mwebwe mufite tentative KYC, abantu mwakoze 2FA cyangwa se wallet confirmation bikanga, ndetse n'abantu mutazi se uburyo mwacunga umutekano w'amapi wanyu. Ahangaha Pi yabikemuye. Pi yashyize rero uburyo bushya bwo kurinda amakonti y'abapioneers. Abamaze gukora KYC bashobora guhindura nimero ya telefone nyuma yo gukora liveness verification. Ngira ngo iyo uri guhindura nimero ya telefone bagusaba liveness check, aho ubereka isura bakajya bakubwira ngo turn right, turn left, mbega smile, mbega ngira ngo abantu bakoze KYC murabizi cyane. Hashyizweho rero n'ubundi buryo bwa two factor authentication, cyangwa se ibyo nkunda kubabwira abantu benshi byanze, ndetse step ya gatatu ikaza kugarukaho rya bara rya orange, bivuga ko step ya gatatu ku bantu benshi ntabwo irakunda. Ariko muri iki kiganiro ugiye kumenya inkuru y'ihumure Pi Network yashyize hanze kuri ibi bintu bya tentative KYC, kuko ni abantu benshi bari muri tentative KYC batari free verified cyangwa se batabaye verified bya burundu. Aho rero usabwa muri 2FA, aho usabwa kwemeza wallet yawe mbere yo kwimura Pi kuri mainnet. 2FA rero yakoreshaga SMS mbere, ngira ngo umuntu yoherezaga SMS hari agakode bamuhaga akakohereza muri SMS, akakohereza iyo nimero yo muri Amerika, ubundi amafaranga 80 akaba aragiye. Ngira ngo abari bari muri uyu mushinga wa Pi Network muri za 2021 2022, ngira ngo murabyibuka cyane, twoherezaga SMS hakagenda, wagombaga kuba ubanje gushyiraho amafaranga 80 cyangwa se kugurya ugura amayinite, ukagura amayinite y'100 ugahita wohereza ako gakode baba baguhaye kuri iyo nimero, ubundi ukaba verified. Ariko noneho bashyizeho uburyo bushyashya cyangwa se bushya bushingiye kuri email based 2FA, butekanye, bworoshye kandi buhendutse. Ibi rero bivuze ko amafaranga yawe muri Pi ahora mu mutekano, ndetse n'iyo wahindura nimero ya telefone ushobora kugumana konti yawe. Pi Network rero yahaye amahirwe mashya abantu benshi yo kugira wallet ya mainnet. Abamaze gupasinga KYC fully verified bashobora guhita bayifungura rwose, n'abataruzuza KYC 100%, ubwo ni tentatively verified, nabo bemerewe gufungura rwose bagafungura wallet ya mainnet. Niyo mpamvu rero nababwiye ngo nimba uri muri tentative KYC reka kugira icyo ucokoza, kuko barabizi ko muri tentative KYC muyirimo muri benshi. N'abatari muri Pi rero nabo bashobora kubona uburyo bwo kuyinjiramo no kwiyandikisha. Ubu buryo rero bushobora gushyigikira cyangwa se bushobora gushyigikira icyerekezo cy'uko Pi igomba kuba ifaranga rya buri wese aho ariho hose. Imibare rero yerekana ko Pi zose zamaze kwimurirwa kuri mainnet zigeze kuri miliyari zirenga 7. Pi ni umubare w'amapi, ntabwo ari umubare w'abapioneers. Harimo Pi miliyari 5.2 zafunzwe ziri locked, n'ebyiri zifunguye ziri unlocked. Ngira ngo murabibona neza cyane, Pi 5 miliyari 5 z'amapi ziri locked, zirafunze. Miliyari 2 z'amapi
zirafunguye ziri unlocked, ngira ngo murumva izifungiranye kuntu zingana, miliyari 5 z'amapini nyinshi cyane, ariko izo ngizo bakazazirekura bitewe n'igihe wazirokingiye. Hari uwazirokinze imyaka 3, hari uwazirokinze amezi 6, ibyumweru 2, ibintu nk'ibyo. Ibi rero byerekana ko abantu barimo kwinjira ku mugaragaro ku isoko rya mainnet. Niba rero utarimura pi yawe, ni igihe cyiza cyo gukurikira ibyo pi network isaba kugira ngo ushyikirizwe amafaranga yawe ku mugaragaro. Hari uburyo rero bushya bwo kongera kubona konti yawe igihe wayibagiwe. Icyo kibazo ubwo kigiye gukemuka, niba ubwo warebye video ukayireba igice, ubwo iki kibazo ushobora kuba utakibonye. Hari uburyo bushyashya bwo kongera kubona konti yawe igihe wayibagiwe. Igihe wayibagiwe, niba warashyizeho email yizewe, trusted email, icyo kirakemutse, konti yawe ishobora kugaruka. Ushobora gusaba password reset ukayoherezwa kuri iyo email. Ngira ngo rero abantu ngo bibagiwe ngo password, ngo bibagiwe, cyakoze icyo ntarabona neza ni ku bantu bibagiwe ariya magambo 28, nabyo turaza kureba nimba bikunda. Nimba uzi ko bikunda, shyira muri comment umbwire nimba ariya magambo 28 hari uburyo turi buze kuba twayagarura. Gusa abantu bibagiwe password yo urabona ko bafite email password bahita bayirisetinga immediately. Ubu buryo rero bubasha cyangwa se ubu buryo buzafasha, ubu buryo bushya buzafasha gukemura ikibazo cy'abantu benshi baburaga pi zabo kubera kwibagirwa konti zabo. Pi network rero inkuru nziza ihari ni uko bashyizeho uburyo bwo kugarura konti zacu zari zaribagiranye. Ibi byose rero biragaragaza ko pi network itekereza ko ku mutekano n'ubwisanzure bw'abayikoresha cyangwa se bw'abapioneers. Ese wigeze guhura n'ikibazo cya konti cyangwa se wallet kuri pi network? Noneho rero hari ibisubizo bikomeye byashyizweho na pi network. Kora like kuri iyi video nimba uyikunze, ndetse niba wungukiyeho ibintu byinshi. Tanga comment umbwire ngo ibi bintu nibyo kandi tugomba kubikurikirana, kandi duhe n'abandi experience tuba twakuye muri ibi biganiro mbaha dutanga comment. Iyo utanze comment ugasangiza igitekerezo nawe ufite, iyo ni experience ituma na YouTube ubwayo ibona ko turi active, umuryango wa Gapongosho TV dukora kandi turi active. Subscribe rero kuri Gapongosho TV kugira ngo udacikwa n'inkuru zose zigezweho kuri Pi network. Ngira ngo ikibazo cya tentative KYC ndumva gikemutse, n'ikibazo cy'abantu babuze amakonti yabo bashaka kuyagarura birakemutse. Ciao ciao.